12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango ahuri hose ku isi, ikaze kuri radio no ku rubuga rwa internet bbc.gahuza.com, kuri Facebook live ni mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu. Nyuma y'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise abarwanyi ba M23 umutwe w'iterabwoba, M23 ikabikwena ikanabitesha agaciro ko ntacyo bizatanga hanze ya Kongo. Koko se icyo kizere gifite ishingiro? Nibwo bwa mbere bitwa ngo ni groupe terroriste kandi ni Kongo gusa ibivuze. Urumva yuko bisabye ko amahanga yose yavuga ko ari umutwe w'iterabwoba, bakemera ko bose bagiye kuwurwanya, naho bashingira bavuga bati ni ibigambo biriya nta bwoba dufite. Umwunganizi wa Beatrice Munyenyezi, umugore umwe rukumbi woherejwe n'amahanga kujya kuburanishwa n'u Rwanda ku byaha bya jenoside, yavuze ko atishimiye icyemezo cyo gusubika urubanza rwe mu mizi kuko amaze ng'umwaka urenga rutaratangira. Uburusiya bwo biravugwa ko buri kugenzura hafi kimwe cya kabiri cy'umujyi wa Severodonetsk mu gihe imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Ukraine. Ntibibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ibi biganiro biwe na Marike Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera ko yavugwa kuri Ukraine. Umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yasobanuye Ukraine ngo nk'ahantu hari kubera ibyaha bikomeye. Anavuga ko urukiko ruri kuhakora iperereza rikomeye ritigeze riba mbere. Hari kandi imigambi yo gufungura ibiro i Kyiv mu murwa mukuru. Karim Khan yatanze impuruza ko kurenga ku itegeko nk'igitambo cy'inyungu z'igihe gito bikwiye kwirindwa. Avuga ko kurinda ihame ryo kugendera ku mategeko ari ingenzi ku mahoro n'umutekano ku isi. Yabitangaje ari kuvugana n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine Ivilia Vanadivikova, wavuze ko ibiro bye byavumbuye abarusiya barenga 600 bakekwaho ibyaha by'intambara, barimo n'abanyapolitike, abayobozi ba gisirikare ndetse n'abakoresha propagande. Hagati aho, inteko ishinga amategeko ya Ukraine yo yirukanye umuvugizi cyangwa se umuvunyi wayo ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu, imunenga uburyo yitwaye mu iperereza ku byaha byifata ku ngufu riregwa abasirikare b'Uburusiya. Abadepite bavuze ko Rudumiya Danisova yavanze ibintu mu cyo bise ibirego bivugisha benshi ariko bidashobora kwemezwa n'ibimenyetso, noneho ntiyaha agaciro umutekano w'abakorewe ibyaha. Ibi niko bakomeza abadepite bavuga byakomerekeje Ukraine mu kuyobya umuhate w'ibintu nkenerwa nyabyo Ukraine ishaka. Abadepite banavuze ko Madamu Denisova yananiwe gutunganya uburyo bw'ingurane z'abafungwa n'Uburusiya n'inzira zo kunyuzwamo ubutabazi mu kwemerera abantu guhunga intambara. Madamu Denisova yari yavuze ko kugerageza kumwirukana ku mirimo ye binyuranye n'itegeko. Tukiri ku makuru ya Ukraine, Uburusiya biravugwa ko buri kugenzura hafi kimwe cya kabiri cy'umujyi wa Severodonetsk mu gihe imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu gihe cy'iminsi mike ishize, uyu mujyi w'inganda wa nyuma mwituwe cyane mu karere ka Luhansk Oblast utagenzurwa n'Uburusiya wamishwagaho ibisasu bikomeye cyane ku buryo ndetse na guverineri yavuze ko ngo bahagaritse no kubarura abakomerekeye muri ibyo bisasu. Inkuru y'umunyamakuru wa BBC Joe Inwood uri mu murwa mukuru Kyiv, murezweho na Florentine Kwizera. Severodonetsk n'umujyi wigabuyemo kabiri bivuye ku buryo urugamba rutonze. Ku ruhande rumwe hari ingabo z'Uburusiya zirundanirije hamwe, ku rundi ruhande hari ingabo za Ukraine ziriko zirigwanako. Uburusiya bivugwa yuko buriko buragerageza gupima ubuhinga bw'ibisasu bikoreshwa nka myugariro kandi bitesha intege abo bahanganye ku rugamba. Ariko rero bisa nk'uko ingabo za Ukraine ziriko zirihagararako n'imiburiburi muri kino gihe. Buramatari w'intara yabwiye BBC yuko bizoba ibihe bikomeye kandi bidasa neza hamwe Severodonetsk yorindigwa mu minwe y'umwansi. Ariko Sehi Haidei yongeye koko gutsinda intambara muri rusange ari byo byankenegwa atari ugutsinda urugamba rumwe gusa.
Igisasu cya bombe cyagabwe mu mujyi rwagati muri Myanmar kirasa n'icyishe umuntu umwe abandi benshi bagakomereka bikomeye. Iri turika ryabereye ahantu hahagarara bisi hari abantu benshi mu muhanda munini Yangon mu masaha y'igicamunsi. Amashusho y'aho byabereye yerekanye abantu biruka bashaka gufasha abakomeretse ndetse kandi bikagaragaza n'amaraso mu muhanda. Nta muntu wigambye iki gisasu. Cyakora guverinoma iri mu buhungiro izwi nka National Unity Council yasohoye itangazo yamagana ubwo bwicanyi. Myanmar imaze igihe mu makuba kuva igisirikare cyahirika ubutegetsi bwa guverinoma yatowe n'abaturage mu mwaka ushize wa 2021. Reka noneho tujye ku makuru y'u Rwanda ku rubanza rwa jenoside. Umwunganizi wa Beatrice Munyenyezi, umugore umwe rukumbi woherejwe n'amahanga kujya kuburanishwa n'abacamanza bo mu Rwanda ku byaha bya jenoside, yavuze ko atashimishijwe n'icyemezo cyo gusubika urubanza rw'uwo yunganira kuko amaze umwaka urubanza rwe rutaratangira mu mizi. Urubanza rwa Beatrice Munyenyezi woherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwagombaga gutangira kuri uyu wa kabiri mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Ariko rero ubwanditsi bw'urwo rukiko butangaza ko urubanza rwasubitswe ku mpamvu z'uko abacamanza bari mu mahugurwa. Ivi Bucyana yari mu bazindukiye kuri urwo rukiko gukurikirana iburanisha, adutegurira inkuru ikurikira. Imiryango y'urukiko rwisumbuye rwa Huye yari ifunze, hanze hari abaturage baje kumva imanza zitandukanye. Ubwanditsi bukuru bw'urukiko bwavuze ko icyemezo gisubika urubanza cyamenyeshejwe ababuranyi binyujijwe mu bubiko bw'ikoranabuhanga bw'urukiko bahuriraho, ari nayo mpamvu nta n'umwe muri bo witabye urukiko. Ubwanditsi buvuga ko abacamanza b'inteko iburanisha bari mu mahugurwa agomba kumara icyumweru. Uretse ibyo kandi, BBC yamenye ko perezida w'urukiko yazamuwe mu ntera ashyirwa mu rukiko rukuru. Ibyo nabyo ababuranyi barabimenyeshejwe, ikaba indi mpamvu mu zatumye urubanza rusubikwa. Urukiko ruvuga ko urubanza rwashyizwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi. Ni itariki itashimishije uruhande rw'uregwa. Umwunganizi we Maître Bikotwa Brice yabwiye BBC ko batishimiye isubikwa ry'uru rubanza ngo kuko rumaze umwaka rutaratangira mu mizi, kandi ngo bifite ingaruka ko yunganira yavuze ko aburana aturutse kure muri gereza ya Gikongoro aho afungiye. Avuga ko biteguye gusaba ko urubanza mu mizi rwakwigizwa imbere. Munyenyezi w'imyaka 52 ni umugore wa Arsène Shalom ntaho bari. Uyu na nyina Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri muri 1994, bombi bafungiye ibyaha bya jenoside bahamijwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Munyenyezi agashinjwa ko kubera ijambo yari afite bivuye mu muryango yashatsemo yagiye kuri za bariyeri mu mujyi wa Butare ngo akajya agaragaza cyane cyane abigaga muri kaminuza abagombaga kwicwa, kandi ko yasabaga interahamwe gufata abagore ku ngufu mbere yo kubica. Ibyo ariko arabihakana. Iyo nkuru itugejeje ku isa 11 zirenzeho iminota 37 hano i London. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, uremba kane no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Ni saa 12:38 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyombe. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Reka dusubire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakurikiye amakuru yacu y'ejo hashize ku wa mbere mwumvise umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 Majoro Wili avuga ko ahanganye n'ingabo za leta ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, aseka ndetse anatesha agaciro icyemezo cya leta ya Kongo cyo kwita M23 umutwe w'iterabwoba. Nubwo tutarashobora kuvugana na leta ya Kongo ngo isobanure aho ishingira ivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba, twagerageje rero kumenya icyo bisobanura mu rwego rwo gushakisha umuti icyo kibazo gifite, maze mvugana na Onesphore Sematumba wo mu muryango ushinzwe gukemura amakimbirane ku isi ICG, International Crisis Group. Natangiye mubaza uko uwo muryango wumva uko icyo kibazo cyakemuka. Dufite nuko Perezida Macky Sall wa Senegal akaba anariwe perezida w'ubumwe bwa Afurika, iriya nshingano yahaye mugenzi we wa Angola waganiriza nangwa ashaka kukuntu yahuza mu biganiro
perezida Kagame na perezida Tshisekedi wasanga wenda ari byo byatuma kiriya cuka kigabanuka. Nabonye kuri Twitter ya perezida Macky Sall yavuze ko bari abaperezida bombi bamwemereye ko bashobora kwicara bakaganira maze bagakomeza kubana kuko bari batangiye kubana kivandimwe n'amahoro gakongera kakagaruka muri aka karere. Kuri iki ngiki nanone cyuko guverinoma ya Kongo yatangiye kwita umutwe wa M23 umutwe w'iterabwoba, bisobanuye iki mu buryo bw'intambara yari isanzwe n'amakimbirane hagati y'impande zombi? Kwita M23 ngo umutwe w'iterabwoba ni ibintu bikomeye cyane. Urabona hari iriya mishikirano Kongo nangwa Tshisekedi yari yaratangiriye i Nairobi n'abariya bitwaje ibirwanisho, kandi ubu mu bitwaje ibirwanisho bari bamereye umutekano wa Kongo n'uw'akarere nabi ni M23. None rero mu gihe babavanye mu mishikirano kandi bakavuga ngo ntabwo bateze kuzongera kwicarana nabo, urumva ni ikibazo kuko M23 nayo wasanga igiye gukaza umurego none ikifata nk'umutwe w'iterabwoba, kandi ubwo twari tugifite icyizere ko bashobora kwicara byose bakabikemura. M23 yo byo biregwe irabihakana kabyita ko ari ukuyobya uburari kugira ngo babigizeyo mu bibazo bireba Kongo. Eko se none mu gihe babise ngo ni groupe terroriste, siwumva ko nyine bavuga ko ntabwo na rimwe bazongera kwicarana ngo baganire ku bibazo byose byari bibangamiye. None se bavuga ngo ni groupe terroriste, wenda bafite ibyo bashingiraho, ariko hari ba M23 bari mu Buganda, hari ba M23 bari mu Rwanda, biri gusubiza mbese inyuma icyizere ko hazaboneka igisubizo kinyuze mu mahoro. Kuba M23 ifite icyizere ivuga ko ibi byo kwitwa umutwe w'iterabwoba nta gaciro babiha, kandi Kongo bumva ko nta wundi muryango cyangwa se igihugu cy'amahanga cyabafata nk'umutwe w'iterabwoba, mu biha buremere ki? Kugira ngo bitwe groupe terroriste nyine ntabwo biva kuri Kongo gusa, afite nibyo nabo bitwaza. Hari procedures mbese zigomba gukurikizwa mu rwego rw'amahanga kugira ngo ku mutwe nk'uriya bawite ngo ni terroriste. Nicyo cyizere bafite kuko kugeza amagingaya nibwo bwa mbere bitwa ngo ni groupe terroriste, kandi ni Kongo gusa ibivuze. Urumva yuko bisabye ko amahanga yose yavuga ko ari umutwe w'iterabwoba, bakemera ko bose bagiye kuwurwanya. Naho bashingira bavuga bati ni ibigambo biriya, nta bwoba dufite kandi ntabwo baduteye ubwoba. Onesphore Matumba wo mu muryango International Crisis Group. Taiwan iravuga ko yohereje indege z'intambara zo gukumira 30 z'intambara zagabwe n'Ubushinwa mu kirere cyayo. Nibwo buryo bwo gucengera ku buryo bugari bukozwe na Beijing kuva mu kwezi kwa mbere. Ibindi kuri iyi nkuru ya Celia Hatton ukorera mu gace ka Asia na Pacifica, muregezwaho na Yvette Kabatese. Ubushinwa bwohereje indege z'intambara mu gace k'ubwirinzi bwo mu kirere cya Taiwan, cyakora ntibwageze mu kirere cya Taiwan nyirizina. Ikibazo cyeje kwa mbere cyabaye nyuma y'iminsi Perezida Joe Biden agabishije Ubushinwa ku bijyanye no kuvogera Taiwan, ndetse no ku munsi umwe Senateri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tammy Duckworth akoreye urugendo muri icyo kirwa mu biganiro bijyanye n'umutekano. Mu cyumweru gishize Bwana Biden yasaga n'uwemeje ko Amerika izakoresha imbaraga mu gutabara Taiwan mu gihe Ubushinwa bwayivogera, nubwo ibiro bya Perezida wa Amerika byari byaratangaje ko nta cyahindutse ku bijyanye n'umurongo waho ihagaze. Yahisemo kutagaragaza neza ku cyo Amerika yakora mu gihe byagenda gutyo. Ubushinwa bwemeza ko Taiwan ari iyabwo, bukavuga ko buriho buhakorera imyitozo. Abakekwa kuba abarwanyi baharanira gutandukana muri Kameruni biravugwa ko bishe abantu bagera kuri 20 mu gitero cyagabwe mu murenge uri hafi y'umupaka wa Nigeria. Umuyobozi w'akarere yavuze ko abandi barenga 60 bakomerekeye muri gitero cyo ku cyumweru mu karere k'amajyepfo y'uburengerazuba. Kuri uyu wa kabiri igisirikare cyavuze ko cyabohoje umusenateri wari wafashwe bugwate n'abandi benshi bari bafashwe bunyago. Elizabeth Regina Mundi yafashwe mu kwezi gushize mu majyaruguru y'uburengerazuba, aho abavuga ururimi rw'icyongereza bashaka ubwigenge batangije ibikorwa bya gisirikare bigamije kwitandukanya n'igice cy'abavuga igifaransa. Umuryango International Crisis Group uravuga ko abantu barenga 6,000 bishwe, abandi barenga 700 bakakurwa mu byabo n'imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta ya Kameruni kuva muri 2017. Uyu ni umwanya w'Ikinamico Urunana.
Abanyeshuri b'inyarurembo bakereye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kubungabunga ibidukikije. Mugenewe noneho ibya Cedric byamurenze. N'urunana. Muge, bite ko wazindutse cyane? Niko, byagenze bite kuvuze kurera byakunanije iki? Nta Cedric waraye hano iwawe mama? Nkonde, Cedric? Kubise Cedric atuwarara hano? Uyu mwana yarahe kuko n'urumwe akabyaramwe. Urumva ibyo nkubwiye atari byo ko kurera binaniye neza. Ariko rero uriya muhungu wamuhira arakunaniye neza mwana we. Ejo bundi hasi bwo twamuhanagara tumubuza kurara mu gasozi. Ubu se none ndamenya mushakira he mama? None se Muge, yifashe aragenda gusa nta kibazo mwagiranye? Urabizi ko atakiga uko bamuhannye. Ndabizi cyane. Ejo ashatse kugenda rero ndamubuza. Umuhungu arangije abirengaho. Umva agenda nabizi, arangije kugira ngo nyereke ko wansuzuguye, anagaruka bwije. Ako nagasuzuguro kabije Muge. Nagasuzuguro pe. Ubwo rero narakaye cyane mukangisha ko ntari umukingurire. Ariko nawe urabyumva ko ntari kuraza umwana wanjye hanze mama, ko ari ukwikangarira rwose. Ndabizi mwana wanjye ugira impuhwe pe. Ntiwaraza umwana hanze ngo buke. Nukuri kwari ukumukanga pe. Ngo yumve ko yakoze amakosa rwose. Namukingiye nyashize nk'isansubira kumureba hanze. Nsanga ishafasha kamabuye kera. Ubwo nyine yahise yigendera. Yahise agenda nyine kuko nasohotse nsanga nta ciciye ku ibaraza yari yicaye. Nzenguruka urugo rwose muhamagara ndaheba. Ngo nyine nahise njya kwiryamira. Niko kuzinduka nza kureba ko yahise aza kurara hano. Yewe. Nawe urabibona ko nta wahageze rero. Ubu si umwana yarahe koko. Mama nukuri Cedric araniye burundu pe. Umve ngo arananiye. Ariko rero nawe mwana wanjye wakoze amakosa kumukingirana hanze rwose. Nayo watumye yivumbura akagenda. Wabona yafashe icyemezo cyo kujya kwibera amayibobo. Oya mama wibivuga mbabarira. Mbabara wibivuga. Umwana wanjye ngewe akajya kuba amayibobo. Oya mama. Nyine kubera icyemezo wafatishijwe n'umujinya ukamufungirana yabikora pe. Oya mama. Mbabaruze tujyana iwanjye. Ndumva ntashoboye kumutegereza njyenyine. Amagambo mura mubwira nyasubiramo ndumva amaze kundambira. Ngwino hari wenda yabunguka akadusangana ukamfasha kumucyaha mama. Yewe Muge genda ntabwo twahita tujyana aka kanya. Kubera iki mama? Uragira ngo ahansange njyenyine. Erega njye ma Cedric amaze no kunca amazi umugani wabo. Ugenda gusange iwawe Muge. Hari ibyo nshaka kubanza gukemura hano. Kirerewe ngize amahirwe uraza nukuri. Wumvaga nari byose kandi twari twumvikanye Jovi. Nari mfite ubwoba ko wibagiwe gahunda dutanye yo kuzinduka ukiryamira nyine. Twatangiye ahubwo na bintu byo gutinda kandi tica yahageze. Ngo tica? Ubu tugiye gukina inge tica ushinzwe club y'ibidukikije. Ngiye kuguha ikaze kuri rassemblement uzugeze umuvugo wawe ku banyeshuri bose ba JS na Rurembo. Urabivuze mu ndahita hanjya nukuri. Twatangiye. Nkuko mubizi aha ku kigo cyacu twatangije club yo kurengera ibidukikije. Ni muri urwo rwego rero mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije hari abanyeshuri baduteguriye imivugo n'indirimbo. Ego ko kire kunde wankumva mfite isoni. Windoga ariko Jovi. Reka rero mbahamagarira umukobwa witwa Jovine niyo nkuru abagezeho umuvugo yabateguriye. Mu muhamashi menshi atambuka. Jovi kutazi uri mu biki? Nukuri ndumva ntari bushoborekere. Uzi ko mamagaye ngahita numva nshatse kujya kuri toilette. Ndabishaka buri kanya kuko ndubundi kubera gutekereza ko ndi buhagarara imbere y'abantu buri ugeze hano mvuyeho nka gatatu. Wigira ubwoba kariya nta kantu toto Jovi. Ubushize mvuga umuvugo se wabonye narabaye iki? Erega kera umenye ko ari ubwa mbere ngiye guhagarara imbere y'imbaga ingana gutya. Wigira ubwoba bw'ubusa Jovi. Icyambere ufite umuvugo mwiza, icya kabiri wambaye uniform isa neza kandi kubereye. Ikindi uri umukobwa mwiza usa neza. Ikiruta ibindi byose urashoboye. Ahubwo rwose ugiye kuhatwika. Umva kerere nukurasanya ibyo gutwika. Urahatwika neza wimanukire. Ariko rero amagambo mbwiye atumye numva ubwoba bushize we. Wa mubyeyi wese ugira ngo umutene yadutse rirava. Ntumbwire ko yaba yavuye mu nyabazungu we. Ntumbwiraga ko kwa muganga babijeje ko ntacyo biri bubera.
burya bukeye bwaho Karemera yaje anzaniye inkuru mbi ko iyo nda yavuyemo. ayiwe umwuzukuru wanjye mbambuza Nyirangwe dawe. yewe ni ukuri hangane Nyirabazungu. Amakosa yose ndayashinja uriya mukobwa ngo ni Norina ariko Rangwe. baba we yego diti si umukobwa mwiza ariko nawe ntiyari yishimiye kubura umwana we Nyirabazungu. Niwe wikozeho yewe kubona atinyuka kumpisha inda ndi nyirabukwe koko. Tunaturanye nari kumuha hafi nkamugira n'inama koko. ariko rero wa mugani harimo akana kuki babiguhishe koko na Karemera kugira ngo umwana wanjye nibyari atinyuka mpishe ko umugore watwite ngo ntamugirira nabi koko. haha harahagazwe mama we. Buro nanjye niyemeje kubana nabo nk'abanyamahanga Rangwe. gute se Nyirabazungu? Barandakaje ku buryo ntashaka kongera kumenya ibyabo. Bazibana nanjye nzibana. ariko mama rero ntabwo uzashobora kubana utyo n'umuhungu wawe. Wishinyagurira Rangwe nta muhungu gifite. Yabaye igihwinini umugore yaramujunditse aramujundika. Iyo amubwiye guca iburyo niho aca. Iyo amubwira guca ibumoso agacaho. none se uzaterera iyo barakorogeye umwana? Ibyo ntacyo bimbwiye Rangwe. Karemera na Norine sinkibashaka iwanjye. Singishaka kumenya ibyabo kuko barandakaje cyane. Nkuko nabikubwiye bazibana nanjye nibana. ibyo ntibishoboka Nyirabazungu. Karemera n'umwana we wabyaye. Buryo umwana acika ku mubyeyi ariko nta mubyeyi ucika ku mwana we pe. Ibyo uvuga rwose urabivugishwa n'umujinya. Nawe shaka bigukoreye wamucikaho Rangwe. Izo ngamba wafashe ndabizi ntizishoboka Nyirabazungu. Urumva kandi iyo nama sinayikugira pe. Wowe tuzi utegereze hanyuma babanze bave mu bitaro urebe. Ubundi uzahamagara umuhungu wawe maze mu biganireho. Njyewe Nyirabazungu hiri Mensiya? Wowe da? Kumenya utanze neza Rangwe. Nizere ko ugiye kubatsinda rwose. Halo, mwafasha mugaceceka kugira ngo dukoreshe umwanya muto hano twinjire mu mashuri dutangire kwiga. Mbere yo gutangira ndashaka kubabaza ikibazo. Ni uwuhe munsi mpuzamahanga wizihizwa ku itariki ya 5 Kamena? Simbyemeye rwose. Ndabona abazamuye amaboko ari abanyeshuri baba muri club yo kurengera ibidukikije gusa. Mwe ni mumanura amaboko. Ndashaka bataba muri club yanyu. Ni uwuhe munsi mpuzamahanga wizihizwa ku itariki ya 5 Kamena? Yego Kre. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 za buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije. Urakoze cyane Kere. Mwari mukwiye kumuha amashyi ariko ntarayabasaba kuko igisubizo atanze nicyo. Tariki 5 z'ukwezi kwa 6 buri mwaka ku isi hose bizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije. Ni nayo mpamvu bagenzi banyu bo muri club yo kurengera ibidukikije bagiye kubasusurutsa. Bateguye ibihangano bitandukanye harimo indirimbo n'imivugo. Muriteguye? Cyane rwose. Turiteguye teacher. Twateguye byinshi byiza ubu tugiye kuhatwika. Ariko izo mvugo zo gutwika sinababwiye ko ntazikunda. Ariko rero turahatwika tunezeza abantu teacher. Turahatwika rwose. Tugomba kuhatwika pe. Ntudusebye. Muceceke se kandi mbahamagare mugenzi wanyu abagezeho umuvugo mwiza yabateguriye. Jovine niyo nkuru karibu. Jovine wacu, Jovine. None se nimudaceceka ndabwira Jovine yigendere twinjire mu ishuri mutumvise umuvugo we. Tangira Jovi. Amazina yanjye bayababwiye nitwa Jovine niyo nkuru. Nkabamba muri club yo kurengera ibidukikije. Nabateguriye umuvugo ugira uti si yacu nziza mugongo mugari duhetse. Si yacu nziza mugongo mugari duhetse. Twese tuzi neza ko twagusanze usukuye uri mwiza kandi utuje. Jovine wacu. Amugisha ararenze. Niki kibayeho inyuma se ko musakaba? Jovine wacu.
niko Cedric, niba mama wakubajije aho waraye kumusubiza bigutwaye iki? njye iby'uyu mwana bimaze kunshobera neza neza pe. Nyogoko nuko nashaka gutera itiku ariko ntugire ngo kuba ntarizima amasoko nanjye ntababaye. ngaho ndega Cedric sibyo ngo ya burenganzira rwose ndega. Nyogoko ratangiyeho icyo mpfa na mama nuko ashaka kumfata nk'agapeti. Wagaki? Aha nawe nyumvira imvugo utangiye kuya nyogokuru wawe. Nyina mfata nk'umwana w'uruswende kandi narabaye umugabo. Ngo uruke uruswende se nankunda benyari ibiki mwakabyamu. Aha nizo mvuga bo basigaye bakoresha mama. Ubwo ngo mufata nk'umwana muto. None se nturi umwana hano mu rugo Cedric? Nje sindi umwana ndi umuntu w'umugabo. Nakuje byo kwita umugabo Cedric. Wirwana mujye. Wirwana muri cyabanze yisobanure atubwire naho yaraye. Aho naraye aho naye nyine nawe urabyumva Mary yari yabizanye anyingiranye. Sinari kurara hanze rero nagombaga kwirwanaho. Nk'umuntu w'umugabo rero nahise nshaka aho ndara kubajama banjye Grammy. Ariko mwana yanjye koko. Uyu nguyu abona ari mugabo nyabaki koko. Niko Cedric. Umenyuze ko nyina nawe cyane. Oya ayo reka njya nkuraye amatwi rwose. Oya kurwana nawe ntago ari wo mutima ujye. Oya. Njye ndeka nkamukosora mama. Oya mureke rwose. Namwe ko igeza abagabo kandi akiri umwana. Kubona nk'umuzi ikintu rimwe kabiri gatatu ukagisubiramo kuko nta soni. Nk'uko kamatwi yanyu yajijiki. Kutumva kwawe. Umva rero nkubwire Cedric mwana wanjye. Nubwo mama watagombaga gukurura amatwi ariko uramurakaza. Kuko akubuza ikintu ukagisubiramo. Bivuze ko ubugira ngo arakare. Ariko se Nyogoko nk'ubwo yari yanyingiranye iyo nirwana nk'umugabo nari kubigenzana. Mama wenda muzi ntiyagukingirana kuko akwanze Cedric. Yagukangaga ngo arebe ko wisubiraho. Aho kujya kurara mu gasozi rero wagombaga gukomanga ukamusaba imbabazi. Ukamubwira impamvu itumye utaha bwije kandi ukamusezeranya ko bitazongera. Wowe mama n'umuzi we yarakaye. Ariko Cedric kuryo umva ko nakuraza hanze koko. Cedric saba mama we imbabazi. None aha kandi umusezeranye ko ugiye guhinduka kandi ukitwara neza ku buryo utazabisubiramo. Mama ndabizi twarakubabaje ariko nukuri turacyagukeneye nk'umubyeyi. Munkenera mwebwe no kukubona ku muharuro wanjye birantangaje ntakubeshye. Mama nta mama Kareme mvira mu rugo rwose wahisemo kumvira umugore wawe genda ukomeze umwumvire. Ariko mama ubwo ko kuranziza ko numvikana n'umugore wanjye nkuko mwumvikanye ngo mumpishe ko atwite ntazamuroga musange mukomeze mwumvikane kumpisha ko arwaye ntazamuroga. Koko we Karemera umwana wanjye nibyariye utinyuka unkekera amarozi koko ingaruka zo kubimpisha ntiwatinze kuzibona ariko widukina ku mubyimba mama. Ncaceke rero sinkubwire ko inda y'umugore wawe yavanywemo n'amakosa yanyu n'ubutiriganya bwanyu bwo kuyihisha. Uyo mubimbwira nkabagira inama nkabafasha hari icyo umwana wanyu yari kuba koko. Ibyabaye byarabaye wivuga utyo mama kandi rwose nge nta ruhare nabigizemo. Urumva Honorine ni utarashatse ko bimenyekana kandi sinari kurenga ku cyo yifuza rwose ngo mbivuge. Nta mpamvu nimwe yagombaga gutuma mpisha ko umugore wawe atwite Kareme. Ngusabye imbabazi mama. Kugira ngo nkubabarire nuko upfuka mukansaba imbabazi Kareme. Kandi n'uwo mugore wawe yazava mu bitaro mukagarukana hano kuzinsaba. Nibwo rwose nzongera kukwizera nk'umwana wanjye. Urabyumva neza? Karemera se arabasha gukorera umubyeyi wamusaba? Honorine se wazabyemera? Ubona hakorwa iki ngo nyirabazungu abashe kubana neza n'umuryango wa Karemera? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa